大家平安，Dewai tutsua kajamnaman nama kajinana sulivat. Saka tutsua kajamnaman aurita sopuina kainwa tsemas imazai toa senai. Imazai toa tapuru katu shiva sulatan imazai toa ita karam patu tapuru katu sepata karam. 诗篇19篇1到14节。Ai karvarvan paklang toa rigu noa cemas.Ai karvarvan papatsun toa kinudan ni maju lemita toa adau lemita toa wengin a pasmara marau ini ka pati kai ini ka pati lingau lakwa azwa tau shiker sepuringe toa I kacawa nanga azwa kai di malung I lavyavin toa kadu nangan a cemas sisang kakaizwana adau api karvarvan a adau maru pucekel a alai a sasasau toa wuma saka maru rakas a shividai a marvarva a mekel a levavavau a kemasi pasa kasedas sa kiparingul a semate karedep a kana nemane manga nekano maragau toa suluan ni maju a turu noa cemas nama patezwa saka papewaan toa nasi noa cau a pazazekat noa cemas na kemiranges saka papu cauan toa manguru a turu noa cemas na masvet saka papurvan toa marka na pususu a pazazekat noa cemas nama pa urit saka sika puvarungan noa cau a pinenet noa cemas a kakudan nangwa aravat saka pate parau-raut a papapenet noa cemas pa cenceng saka nama papa mamau a parau-raut tamasam pazangar anan toa ki toa na penaramu a kakingan ta alam anan toa alu a temezat a kemasi toa pualuan aichua penulat su sini papu cawan tanwaken nasu sasekaulan sake tavra ketua kodara pakarva a masako pina susuan tima zua uri kemelang toa pasari-sariu ni maju pas lingu aken a kemasi toa na ma ila aku pasari-sariu etsengu aken ula ini ka kena remana wa pasariu ula ini ka kena palavaki noa pasariu pai ki inyanga ka kena mapual sake kapas lingin a kemasi to aku pasari-sariu anga cemas aku kaki elingan aku kaki lakevan ulasu kinarva aku ki aung kato aku kini meneman aichu kainwa cemas sakatu swaka jamenaman asini pupatarvan tanjen脱离罪的支配不再躲藏在今日教会中仍存在一些希望与上帝保持距离的信徒躲避上帝是人犯罪后的自然反应吗？不，那是罪的支配。意思是在罪恶的支配之下，人对上帝、对自己的认识都是扭曲的，以为上帝对犯罪者只是无情的审判和施予
可怕的刑罚，或者认为自己既然过错不断，就再也不能与圣洁的上帝亲近。其实这些使人与上帝产生隔阂的思想，就是因为受罪的支配而有的。值得庆幸的是，大卫对上帝的认识是完全的。他在诗中陈述，在上帝的荣耀与全备的律法面前，软弱的人所需要的不是躲藏，而是敞开自己，回到上帝的施恩宝座前。在福音书中，我们也可看到，耶稣呼召那些自认有罪而不配亲近主的人，例如渔夫彼得、税吏马太与撒该等。看这些人的生命，当他们敞开自己的心，接受耶稣为主，岂不更回应上帝的荣耀，诉说道成肉身的救恩吗？为此，当我们想到自己的言语与意念有什么过犯时，不需要躲避上帝，而是恳求他的赦免与接纳。这是我们对上帝的荣耀与救恩积极且正确的回应。Sinaya tuswa ka jaman-jaman asini pupa tarwan tanutin nama polat. Saka tusu asini pakin menemitianutin，将心思意念在主面前敞开，可以帮助我们脱离罪恶的支配，彰显上帝的荣耀与恩典。Sinaya ta sini pakin menemitianutin na tinana gemado kinum ta sini pakin menemitianutin saka kainuli。荣耀的天父，救赎我的主，愿我口中的言语，心里的意念，在你面前蒙悦纳。奉主耶稣的名祈祷，阿们。Mali tutsua ka teman-teman, nama ka jina misa selang asumupu, ilarwai tua mana pada jekat janua ca semas, da ca pina enet, saca pasusun, ayakana pasamarau, jan cina mapolat, la cina na suliwa, tutsua ca kene davan, 大家平安。